अहानबदा मरओइबा पाउ खुलाइसु याउदबा मियोइ तरा हुमदोइबु फारगा पुलप तमथिना हातखिबदा एमपीसीसी की प्रेसिडेंट 𝐾.मेघचंद्रना नुंगाइतबा फोंदोक्रे स्टेट अमदी सेंटरना तुमिन्ना लेरिबा करिगिनो हंगले शिवसेना पार्लियामेंट सेशन मणिपुर की इशू सिंह पुखतुना खननबा होनगनी हाइना पार्टी असकी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट एम तोम्बिना हाइख्रे लेथाउ खुंदा मिडे तरा हुमदोइ हातखिबगी मायोक्ता मफम कयादा वाकत मिफम फमदुना अवाबा पेंदबा फोंदोक्रे नॉर्थ ईस्ट विंडोना संदोक्सरिबा निमिदांगी पाउ मियंग ताबेरिबा सिंहबु जन माइबमना खुरुमजरी हौजिक पाउ संदोकना पिजरी हंदकी पार्लियामेंट मिफमदा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बु तुमिना लेहंदना मणिपुर की इशू सिंह पुखतुना खना नैननबा मणिपुर की मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपी अहुमना सिनगदबनी हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी की प्रेसिडेंट एमएलए 𝐾𝐲 हाइख्रे गसी बीटी रोड लेबा कांग्रेस भवन दा पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा वाफम असी फोंदोकलदुना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट 𝐾𝐲 हाइ मणिपुर दा मे अहुमदगी हौदुना थोकलिबा इरांग असी मतौ करमना कदाइदगी हौरकी हाइबा मियाम की वाहंगी पाउखुम ngasi फावा मणिपुर लेंगाकना निंगथिना मानबा पाउखुम पीखिबा लेट्रे पॉपी थाबा थिंगबदगिनी रिजर्व फॉरेस्ट के मफम सिंगदा लोना यादबा युम कई साजिनबा थिंगबदगिनी अमदे मपान लमदगी नारोंदा चोंगलकपा मितो मियान चा कया चंगलकपा थिंगबदगिनी हाइबा तोंगान तोंगानबा पाउखुम कया असना मणिपुर की मियामदा चममदबा अमा थोखले मणिपुर दा थोकलिबा इरांग असी मरु ओइना इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की इशू ने मसी थिंगनबा होनबदा लेंगाक असी मपांगल कनखत हनबा मथौताई था तरेट मपुंग फारकलबा मणिपुर की इरांग असिदा मणिपुर लेंगाकना मखोइगी ओइबा थौदांग मतिक मथौना लेना पाइखट्रिबा करिगिनो लेथाउ कुकी खुंदा लाइवक थीबा थौदोक अमदा मसादा खुसु खलाई पाइदबा मियोइ तरा हुमदोइ कुकी मिलिटेंट सिंगना फारबा मतुंग यामना तमथिना हातखिबगी मतंगदा सेंट्रल लेंगाकना करिगुंबा वाफम अमदा फोंदोरक्तबा हैबसी यामना लाइवक थीबनी अथुबा मतमदा मणिपुरदा थोकलिबा इरांग असि लेफहंदुना तंगदु लेताबा लमदम अमा ओइनबा मणिपुर लेंगाकना होटनाबिउ लोइनना लाइवक थीबा थौदोक अमदा लेखिद्रबा अथौबा तरा हुमदोइगी मिसी असिमक यामना नुंगाइतबा फावी हाइनसु एमएलए 𝐾𝐲 फोंदोकी खुलाइसु पाइतबा युथसि मयाम अखोइ पुलफ वन टाइम दा यामना साथीबा मोंगदा हातखिबसि यामना नुवाइते मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना स्ट्रांगली कंडेम तौजरी तांग अहुमदगी मथंग मथंग सुगुम्बा पुलप पुलप सिबगी थबकसि मणिपुर सिदा सुक्लेप लेतना था तरे मपुंग फारे सरकार सि करिमत रेस्पॉन्स तौदबसि मसिबु करि लेबजानो जेनोसाइड टेकिंग प्लेस जेनोसाइड सिसु सथरपसि मसी करम कांद थिंगदोरिबनो मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना साइडगी नुंगाइतब फोंदोकपसि लोइदना ngaraang thoiba thौदोकसिदा इंडिया की होम मिनिस्टर अमदी मरोइना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाफम अमत्ता ट्विटर दा ओइरो अदगी फेसबुक दा ओइरो मीडिया दा प्रेस दा ओइरो हाइरक्तबसिना करिगिनो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना 6 डिसेंबर सिदा साइक्लोन तमिलनाडु आंध्र प्रदेश अदगी पुडुचेरी की स्वाइसिदा मी खरा साइक्लोन लेखिदबदुदी माना एक्स ता ट्विटर दा अदुम इंस्टेंटली खुदकता ट्वीट तौरे मोदी जी ना थौदोक मचा अदगी नुंगाइतब थौदोक गाड़ी एक्सीडेंट बस एक्सीडेंट अदगी रथ जत्रा की कांग सिंगवा सुगुम्बा मयामदा मी मंगा तरा लेतबा एक्सीडेंट थोप खोपदुदी अदुमक भारत की सिटीजन खुदिमकी अवाना कयादा अदुम शेयर तवे मणिपुर दा सिंस 3rd of May तांग अहुमदगी हौना था तरेट मपुंग फारकपा मसिदा असिना 𝐒𝐈𝐓-𝐈𝐍 more than 60,000 displaced person लैबा खुदोंग चादबा मयाम थेंगनरिबा मिसी मिना थोइबा 𝐒𝐈𝐓 हंजनबा ngамदबगी थौदोकसिदा वहाई अमबा गसिबो हंगक्ते ngaraंगी थौदोकसिसु हाइरक्ते हंगक्ते मसिना हानथोइबा थौदोकसे मसी मतांगसिदसु वहाई अमबा मणिपुर से मसी मतांगसिदा हाइदबसे करिनो स्टेट गवर्नमेंटसु मागी चपचाबा रेस्पॉन्सिबिलिटी लौगदबसु लौदबा सेंटर गवर्नमेंटसु रेस्पॉन्सिबिलिटी लौगदबसे लौदबा अखोई करमना भारत की मनुंगदा लैबा स्टेट अमो ओइना भारत की बोनाफाइड सिटीजन असेंब सिटीजन अमो ओइना एकोई कयाम कुइना मणिपुर सिदा लेखिदेगे भारत की फिबानुंगदा लेखिदेगे हाइबसे एकोई मिपुंग खुदिमंगना हंगी
ꯁꯤꯕꯁꯦꯅꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ 24/7 ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ 7005092662ꯗ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯕꯁꯦꯅꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯕꯥꯕꯨꯄꯥꯔꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯕꯁꯦꯅꯥ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯑꯦꯝ ꯇꯣꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯤꯕꯁꯦꯅꯥꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯁꯟꯗ ꯄꯨꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯈꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯆꯤꯟꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯨꯠꯊꯠꯅꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯃꯤꯄꯨꯟ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯇꯧꯍꯩꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟꯁꯤꯡ ꯁꯤꯕ ꯆꯪꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯨꯠꯄꯨ ꯑꯃꯗ ꯇꯣꯡꯁꯤꯟꯕ ꯑꯁꯤ ꯇꯔꯥꯏꯅ ꯂꯧꯗꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯁꯤꯕꯁꯦꯅꯥꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁ ꯑꯁꯤ 24/7 ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯂꯩꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯟ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯇꯣꯝꯕꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ Community ani Maitai Yamdi Kukise, she shows Aruga, Lalobuki Lucing Buoro, Amuboro, Akui community in this shape, Warish Haba Hudrugati, Japan Hiroshima, Napi Hobo, the Pom Tadaba, me Punamak, Pushiko, either Legumayam Lady, Santi, Warish Hanaga, Santi Porki, permanent solution, Porki, Hiroshima. Why not? Akui Manipur, the Pikama Manipur Sida, Mu listening La Kuntram Tung Leba, Aruga, Akui, Maharashtra, UP, District of Kunsama, State Sida, Tatanit Kundamit Humi, Shujala Pauda, Santi Purkumam, the Siki, so Maramde, Tumnava Halaga, Yomai, Tumnava Taraga, Akui Lamun Yahavane, Sivatava, take a Sulite, Ava, Moina, Tori, Lale, Moina, Kagumani, Akui, Kangi, Shoulders of Kangani, Lumagamiki. Low Koba, low Yeba, Lumalumaga Hatpa, Aduga Tabuk Shuma Chandiba, Mimiam, Talatalaga Hatpa, Aduga Tongan by Pai Pushing, Quiggy, Lasham Tubaiba, Yumai Tabu Tanatara, Aduga, Mapam da Quina, Kungo Tuga Chanaba Duma, Lashansinda, Christian Yumjun Kusinba, Siam the Quiggy, the way the Yam talk with our neighbor, Sisi. Tengnopol District ki manung chanba Machi Police Station na konba Saibol Khun gi manak nagna leiba leithau kuki khunda kuki militant singna meitei tara humdoi faraba matungda tamthina hatkiba thodokpu yaningdaba phongdokladuna ngasi Vishnupur akoiba apunba lufna sinduna Vishnupur Forest Gate wakat mi phongkre wakat mi pham aduga mari lenna Bal Women Wing gi Joint Secretary TH Sundarina phongdorakpada mioibagi minung sigi wangbada mara leizadraba mioi tara humdoi bu tamthiba maongda Ot Neraba Matungda Miatina Hatok Junat Tanamba Si Yaningde Matungda Asigumba Tavak Sing Makatana Chotarak Patoklabadi Manipurda Ladybat Nongsa Pokpi Mama Lising Tolak Tunat Lanting Nagani Hari Manipur ki Chief Minister N Birena Manipur da irang leitre mahusagi fibam da tapna hanjilak le hariba wafam Manipur ki karamba mafam da amadi kadai da irang loirabage noma kangdana misi mina mihat mipun thokli basing ase irang loibagi khudamla athuba matamda tangdu leitaba lamdam ama oraknaba Manipur lengakna honna bidaba tarabade Manipur da leiriba mama kayana akanba moong da lan thengnanaba sem saduna leire hainasu phongdoke Makoy len na karon mamali sin kaya ay kola kini nong sapopi may day masasna tawong ba utang tataro la kani atwa asi ba song dege CMBR di makamda ay koy santi phangle hari bas karam ba makalgi santi biramda masi ayam na santi phunglabage ngasi thongli ba thokdo wa tho le palai tan na ki basi santi phangle haibadura yamna to matamda sanju laita ba eba ibam base sem sari na karabadi Koi mama oibi kayana lathinglan mi kama sensa Kuki terrorist singna maitei singi asengba matam achengba matam yengduna mi harpat tupagi thabak lepalaitana chathaduna lakle masida natana thasigi marida leithau kuki khunda maitei macha tara humdoi farba matungda tamthina hatkiba thawongbu yaningdaba utuna lamangdong kaithel family nupi singna sinduna ngasi Vishnupur temporary market ta wakat mi form kre wakat mi form aduda saruk yakibi lamangdong kaithel gi secretary CS Maipak Tombin Hai Lekidraba atho watara humdoi gi mathau mangam loi Fawa Kaitel Fambi Mama Singna Angoba Fizol
setuna likon sidana awawa phongdokani haki manipur da thoglibe irang asigi warishin ama puraknaba MLA nimfuna honaba ngamdriba karigino school college amadi dukan khara thong hanglaga manipur da irang leitre habe yabara manipur lengakna irang fagatle hairibasi karama maongda fagatle haribano masigi maram chaba khudam miyam da khangalu chingi lam kuki singi loina oirabra kuki singna noma kangdana nomai kapsinduna micham miyam da kian khanganba ngasi fawba leptri hainasu mai paktom bina phongdoke Sekarang MLA mandiri puna kasi mama ako'y nasagka ng iba ko sa kasi matuwa matanda kasi kipan ansar PPO ako'y po mama ako'y po nungsibi doon na santi ipangi haraga school college thong hangaga market thong hangaga dukan thong hangaga santi karay da pangi pano santi pangaga ako'y isa traum de karigi damakta mihati na hala iba lambi amada isa singsina kungi volunteer singsina satpa matamdadi karay da sali kaha na giyengaga pha dogi koming tawraga moy makutta pulai paiba license kan paiba moy na pha dogi mundana leiba ngamaga singdagi karigi state government na central government na karigi damakta samsan bangan ba matek magul lai taraga central government state government na MLA ni puna singda sanguna manipur state se kayang sawo state no singda lai ba lang puding magsig kuki gi loi oidora bravo Asiba haksang mari chingi narak mongsongda taduna leibaki photo ngasi social media da viral chatpaga loinena haukiba ningthaukaba numita Technopol district leithau khunda tamthina hatkiba maitei tara humdagi mathakta atopa mari amagi asiba haksang sing fangle haiduna sandorakpada Manipur police na madu fake news ti haina sengdokre haksang sing adu December mari da police na lokhat khrabani haina Manipur police official gi Facebook account ta khangalakle Kanto Saval dagi Khongman John 2 da yung pankiba Langpok lakpam ningol siza guru mayum ongbi Romita Elias Ronina mahaki kada chingnaningai oiba maongda thauri yanduna sirambabu akanba maongda yaningdaba phongdokre misi asiga mari lenana Irulbung police station da FIR ama complaint tawkraba matung misi asigi matangda asengba khangnaba postmortem tawba matamda nupi mayumgi imung manunggi miyoi yaudana postmortem tawba yaroi amadi report laktriba foba asiba masa lawroi haina Romita gi manamma Langpok lakpam ongbi zamunana phongdokre misi asiga mari lenana imung manung amadi 𝐍𝐶 ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifam amada manama jamunana makhatana hai Romita gi mapuroiba Langpok lakpam Vidyananda Elias bubu asi hanadagi hauna hiram kayada chenaba amadi mahaki nupibu ngaihak leitana otpi nebiba misak amani bubuna otpat henmanbadagi ngaihak leitana imung manungi miyoi singda lowba lakpiu hairakpagi record leikrabani adumapu imung manungi miyoi singna Bubu amadi Romita animakta wari saduna afaba lambida laknaba honaduna lakibani thengkhang kayarakta themzinduna laklaba matung ngarang nungthil pung ani khara helakpada Romita na mahak singzamai gi 𝐒𝐈𝐓 hospital gi mayok nabada leire mak puloba lakpiu haina imungi miyoi singda phone tawrak lambani madugi matung Romita gi mapuroiba bubuda mahaki nupi ga khatnabra hangbada khatnade haina khumlakpadagi lambida leiriba adu lawsilunaba phone tawraga haikibani madugi matung ngaihak pau faunaba ngamkhidre tungda numidang pung nipan lom tarakpada Romita gi machanupina phone pairaklaga maki mama asi Romita gi machanupina phone pairaklaga mahaki mama asi suicide taunaba honarambadagi 𝐺𝐸𝐻 hospital da pukhalle hairaki maduda imungi miyoi singna 𝐺𝐸𝐻 hospital da yausiluba matamda Romita leikhidre haiba khangbani Romita gi haksang da suicide oigani haiba thazaba ngamde ot neibagi dakfam kaya taramba thengnarakpa aduna maram oiraga asengba langla langjil khangnaba postmortem tawbada imungi mi ama yaudragadi tawba yaroi masida sunatana postmortem gi report laktriba fawa asiba haksang lawroi karigumba report laklabasu asiba haksang ase nupa mayumda piroi haina pendaba amadi bububu akanba sairak pibiu haina mari leneba singge puning chingshilakle ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯄꯥꯅꯦ ꯃꯃꯥꯅꯦ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯅꯦ ꯂꯩꯔꯝꯅꯦꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯔꯣꯁꯤꯅꯤꯅ ꯃꯥꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯒꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕꯣꯏ ꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯁꯤꯗ ꯍꯤꯞꯄꯒ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯁꯤꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯇꯣꯔꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯥꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯠꯄꯁꯨ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯍꯤꯡꯅ ꯍꯤꯡꯅ ꯐꯨꯝꯕꯁꯨ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯤ ꯆꯦꯟꯈꯤꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯥꯖꯤꯟꯕꯤꯌꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯟꯅꯩꯌꯦꯕ
Imphal West DC ki akoibada leiriba miyambo victim oinaba CVI na singanu haina Naremthong Laishram Leirak Khulem Leikai amadi Samusang Leikai gi miyamna phongdorakli wafamasi hauzik Manipurda oiriba fibam asika mari lenena Naremthong da thokiba thodok amagi matangda Leikai asida CVI laktuna tawriba thawongi matangda yaningdaba phongdoktuna DC office manakta famkiba wakat mi fam amada phongdorakibani wakat mi fam aduda enough of CVI inquiry, don't victimize us, done by public mob, we will not accept CVI summon haibana chingba thaba placard kaya su paiki wakat mi fam aduda saruk yarambi sorai sambem sanana hai lamdam asida oiriba fibam asigi hairu rabadi security yaudana mafam asida lakpa haibasi karamba maongda laklibano mioi ani hatpi kre haina wari liriba mahak Naremthong miyamna kanbikibani asiguma makoibu kanbiriba lekai amada CVI na chatarakliba thawong ase tasengna laibak thibani makoigi thawong asina lekai asigi miyamna CVI da cooperation piroi amadi CVI na saman tharaklabasu lekai asigi miyam chattaba haina waref nare haiki Akibat megi tanghum hojik parga di thata re papu haraba matam asida CBI na tigalini haidana particular case amakha haibadi megi tang ahumda chutampuda achauba thoaninga ba thongthok misimina yawba amadi yum kaya tumna chakraba adugumba thongthok amagi makha tarakoda pendaba miyam amkhakna tawkiba mo amakhakta lekai ase victim oinaba CBI na yang kana singsinbiri tang maribda thokiba thongthok aduda hinghobini haiba nupi amakhakna the wire haiba channel aduda karan thapana lawba interview amakhak pigi adugumba mob aduda hinghobani haiba nupi amakhakna mase kallaga pafam sidagi miyamna kallaga ma hingapani hai ado aina ko haijeningi ba hangjeningi bo afamdi mabu kalakhiba lekai aduna mi hatpa ngamgadra haba Thamoi sokningai oiba thodok amada nongada relief camp ta leiramba ibomcha alias Ramesh hidak leinaba sel leitabadagi break oil thakduna mathanda suicide tawduna sizakraba ningthauzam ibomcha alias Ramesh ki apokpa apopigi mafam dangasi like minded group LMZ gi thomi singna lamlai AC gi manung channa leiba savungkho khunauda leikidraba Ramesh ki yumda chatuna lupa lising nipal tengbangduna imung asigi awabada saruk yakre LMZ Manipur ge publicity secretary Rakesh Narem na luchingduna chatkiba ngasigi tengbang khongsat aduda group asigi secretary 𝐒𝐳𝐶 amadi group asigi members sing Kunjeshwar Mangsatabam Surendra Ningomba Sarat Pukrambam su sarugyaki thodok aduda awaba nanghoriba imungda LMZ Manipur na mating pangbagi matangda wafam kaya phongdokladuna group asigi secretary 𝐒𝐳𝐶 na phongdokkibada Kuki militant singna ahingda nomai kapsilakpa thodokna maram oiraga lajanaduna nongada relief camp ta sangsafam lauduna ningthauzam ibomcha alias Ramesh leirambani masagi anaba amagi damak hospital amada chatuna laing chatharuraba matung anaba bu fanabagi damak doctor na irakpa hidak sing leinaba sel leitabadagi awaba mayuk naraktuna khangba ngamdabadagi masa matata break oil thakduna suicide tawduna leikidre pau asi tabada LMZ Manipur na thamoi sokna nungaitaba fauki Manipur lengakna internet thingzin kiba manung oibana asinguba awabagi pau asi matam chana khangba ngamkide karigumba internet hanglamba taragadi ibomchagi punsigi awaba wari thodok sing social media gi khutangda khanglamgani amadi mahaki damak angamba mating LMZ na pangduna mahaki mamal yamlaba punsi kalamba yai thodok asi khwaidagi laibak thiba thodok amani ozit na makha tana phongdokibada tha amada subnatagi lupa chama dang khaigat naduna humanity service tawriba group asina miyamda appeal tawzari madude miyoibana awaba taraba matam da ekhoi masal angama mateng pangnaduna mamal yamlaba punsi kanminase taragi seisuna lengthong fai apunbana pangalni haiba matau miyoiba ekhoi marakta utminnaragadi hingminnabagi wahanthok leigani ngasigi khongchet adugi manung chana handak laibak thiba thodok amada miyoi 19 gi mamal yamlaba punsi pikham nakiba thodok adubusu nungaitaba phongdok pagal loinana leikidraba thawai 19 gi mafam dasu group ki maikedi awangba thakta ikai khumnaba ulakle Mizoram ki Governor Hari Babu Kamban Patina ngasi Joram People's Movement ZPM gi luchingba Laldu Homada Mahakpu State adugi anoba Chief Minister oinaba official appointment letter sinakre Laldu Homana ngasi Governor unaduna mahaki party na lengak semzaragi haiduna claim tauki hauzik ZPM gi luchingba Laldu Homa Mizoram gi mathangi Chief Minister oina Joram Thanga gi mahut sinaba sem saduna leire magna haiki madudi Mizoram gi naha sing asi leiriba Mizo National Front MNF bu
पामनरक्ट्रे अमदी अनोबा लेंगाक अमा अनोबा वाखलगा लोइनना लेहनबा पामले मिजो सिंगना महाकपु लुसिंगबा अमा ओइना हौकिबा सहिदा खलख्रबनी अदुना महाकना चीफ मिनिस्टर ओइबा हाइबसी हाना खंगनरबा वाफमनी हाइना लालदु होमाना हाइकी महाक चीफ मिनिस्टर ओइना वासक लौरबा मतुंगदा प्रेस कॉन्फ्रेंस अमा पांगथोक्तुना महाकी लेंगाकना ख्वाइदगी हाना पाइखतकदबा मरु ओइबा वाफमसिंग लाउथोकनी हाइकी मणिपुर हौकिबा मे अहुमदगी हौदुना ngasi फाबा कुकी मिलिटेंट सिंगना मैतै फुरुपता लंदादुना लाक्लिबा असि था तरेट फरकलबा फाबा मणिपुर लेंगांना वारसिन अमा पुरकपा ngamdaba अमदी था असिगे मरीदा मैतै तरा हुमदैबु तमथिना हातकिबा थौदोकपु यानिंगदबा उत्तुना ngasi विष्णुपुर कैथल निंगथौखोंग अमदी मोइरांग कैथलगी इमा इबेन सिंगना नोमगी सिंथा लेपतुना पेंदबा फोंगदोकरे नोमगी सिंथा लेपगी खोंजंग अदुबु सौगटपा ओइना डिस्ट्रिक्ट असिगी मनुंगदा लैबा दुकान सिंग थोंग लोनकी लंबीदा गाड़ी सतोक ससिन महौसाकुम तौनकीदे तंगाई फदना चत्तबा यादबा इसिंग पुबा गाड़ी सिंग अमदी अनालाएंगी ओइबा गाड़ी सिंग दि महौसाकुम लंबीदा चतोक ससिन तौनकी हारे यलहौमी कनबल्लुफना इम्फाल वेस्ट की मनुंग चनबा लमसांग केंद्र कोंथौजम केंद्र पात्सोई केंद्र द लैबा खुनसिंगदा निंगथमगी मरु मरांग सिंग मोइदांपोक खुनौगी कम्युनिटी हॉल दा यंथोक्रे मरु मरांग यंथोपगी थौरम अदुदा यलहौमी कनबल्लुफ की प्रेसिडेंट अंगोम लोकेन ना हाई लौ लोखरबा मतुंगदा हांगदुना लेरिबा मफम सिंगदा असंग अमांतना थन्नबा अमदी सथोक पोथोक सिंग मरांग काइना पुथोकनबगी पांदमदा मरु मरांग यंथोपगी थौरम असि पांगथोकपनी अमदी हंदक चई असिदा नोंग सुबगी चांग असि लिक्ना चुखिबना मरम ओइरगा सरफेस वाटर द इसिंग मरांग काइना लेतबना मतौ करमना ग्राउंड वाटर असि लिंगाकना स्कीम अमा पाइखत पिरबदी महि मरोंग मरांग काइना पुथोकपा ngamgani मरम अदुना मरी लेनबा लोइसंगना यिंगसिनबियु लोइनना लुफ असिना मतंग सहिदसु लौ लोकपा लोइरबा मतुंग हांगदुना लेरिबा लौफम सिंगदा परि हुंफु हेनबदा पोथोक हेनबा हेना पुथोकनबा असंग अमांतना थन्नबा पांदम थमले हाइके हांगदुना लेरिबा अखोगी लौफम सिंग असि महि मरोंग असंग अमानना पिक थनबा लमदमम ओइदबि तमकता हारिबा पांदम स्की मखादा अखोई यलोबी कनमलुबना लौमी सिमिसिंगदा हारिबा मरुमरासांग मरग सियासी यथोक्चबदि अदुगा अखोइदा वाटर पादब लमदम ओइनब होनबदा करी मथौ ताबगे हाबदा लौमी सिंगना मथौ तारिबसि अफबा इरिगेशन लमा मथौ ताइ इरिगेशन सिस्टम असि फटबन मरम ओइदुना गसी मणिपुर इरमदम असिदा महि मरोंग सिंग असि निपान तांगदना इसागी पोथोला हिंजबा वाटर पादब लमदम ओइनब होनबदा असुकी मटिंग खुदोंग चादब कया मायोंनै परफॉर्मिंग आर्टिस्ट सेंटर खुराईगी चोईगी ओइना पुथोकपा जगोई अनोबा प्रोडक्शन गौरांग रूफ बर्नान पुथोकपगा लोइनना मियामदा ngasi उत्क्रे पोरमपाट लेबा सेंटर असगी रिहर्सल हॉल दा पांगथोकपा अनोबा प्रोडक्शन पुथोकपा अमदी उत्पगी थौरम अदुदा सेंटर असगी प्रेसिडेंट टीएच मनी अमदी अनोबा प्रोडक्शन असगी कोरियोग्राफ पीखिबा जेएन मणिपुर डांस एकेडमी की रिटायर्ड सीनियर गुरु के कुमारना थौरम मपु ओइना सरुयागी सौराकना मिनिट 15 रोम सांगबा जगोई अदु सेंटर असगी नुपी आर्टिस्ट मापन्ना उत्के प्रेसिडेंट टीएच मनीना परफॉर्मिंग आर्टिस्ट सेंटर खुराइना चई खुदिंगी अनोबा जगोई प्रोडक्शन अममम पुथोकपगी सरुगमा ओइना हंदक चहीगी ओइना गौरांग रूफ बर्नान हाइबा जगोई मखल असि पुथोकपने सेंटर असिना ngasi फाबदा जगोई मखल कया पुथोकरे हाइना फोंगदोके जगोई अदुबो कोरियोग्राफ तौखिबा जेएन मणिपुर डांस एकेडमी की हानगी सीनियर गुरु कोनसम कुमारना फोंगदोखिबदा ओजा गुरु सिंगना तंबिरंबा जगोई इसई अमदी पुंगलोन मपुंग ओइरगा अनोबा जगोई मखल असि सेमगटपने मसिदा लाई हरावबगी अमदी जगोई मखल सिंग यावरगा जगोई असि पुथोकपने गौरांग रूफ बर्नन हाइबसिदा गौरांगगी फजबा कयाबु सिंगथाबगा लोइना माकी माइथोंग अमदी साथिक कयाबु उटनबा होनबनी हाइना फोंगदोकी हौजिक पाउगी मरक थन्ना तेनबा ब्रेक अमतंग लौमिनसी
trusted diagnostic service, Babina Diagnostics. Diabetes ko loy na hinglibasing thamagi manungda control toba ngamle. Urea creatinine wangbasu thamagi manungda hantaba ngamle. Khong haba nuwaitebasu numit manganigi manungda fahanba ngamle. Piles saibadi nungsang nabasu chamada chama fahanba ngamle. Cholesterol wangba numit kunida normal oiba ngamle. BP wangbasu thamagi manungda normal oiba ngamle. Fatty liver oibasu thamagi manungda faganhanba ngamle. Pumnamak natural oiba hidak makalna laing Germany. Hakchang na sokadaba side effect amata laite. Makata na hidak chamagi mathosu tararoi. Hena kumaparol ginamak ngasimak langsin birau Diabetes Hospital Soibam Lekay Ayangpali Road opposite Carquinhos Jennings Hospital, Porompat, Imphal East near Punjab National Bank. Welcome you all to Unako School Channel, Imphal East, a fully residential school ranked Manipur #1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education World in Co-Education Boarding School category. Academic season for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration. Break matungda mayam taram naujari makataba pau pizari. Manipurda hauzik thokliba irang asida lanjan naraktuna relief camp singda leriba miyoi singda khudaki mateng pinaba pandamda Indian Red Cross Society IRCS Manipur State Branch nam paikhatliba Multi-sectoral Humanitarian Assistance and Coordination for Conflict-Affected District of Manipur was project ki makhada IRCS Manipur State Branch amadi IRCS Bisnupur District Branch na Visnupur District in Nambol Thanga amadi Kumbi AC ahumda hangba relief camp Nepalda health hygiene kit sing yanthokre IRCS Manipur State Branch ki Chairman Narendra Ningomba, Vice Chairman Dr. Laishram Manglem, Treasurer Nauribam Premjit, IRCS Visnupur District Branch ki Vice Chairman Khangembam Lila Chandra, Secretary Su Oriba Visnupur District ki Coordinator Dr. Huidram Roman, Community Mobilizer Hamam Sotozit Amadi, Atay Volunteer Singsu Sarugyaki, Thoram Aduda Oinam Higher Secondary School, Takmu Water Sport Complex, Laisoi Moirang Kunau, Mamang Saval Mandav, Kairen Fabi Kongnang Makong Upper Primary School, Kumbi Central High School, Kumbi Awang High School, Wangu Higher Secondary School, Wangu Selungkong Upper Primary School, Mafam Nipan da Hangliba Relief Camp Singda, Health Hygiene Kit Sing Yantoki. Tha asigi haukiba chaichat ahumda Indian Doctors for Peace and Development Manipur chapter na sinduna Sero amadi Wangu Teragi Relief Camp Singda Free Medical Camp Sing Pangthokre Free Medical Camp Sing aduda Dr. Y Mohan, Dr. KSS Manglam, Dr. CS Renu Devi amadi Dr. Rakif Yumkaibamna Sarugyaduna Miyoi Chama Yankai Rom Layanki amadi Miyoi Kuntrana Diabetes ki screening tawda taretna Hyperglycemia leiba thengnaki hari loinina IDPD Manipur chapter na Kumbi Central Relief Camp dasu state ki doctor ahumna health checkup chathaki amadi hidak langthak sing lemna piki hari IDPD na Saziwa Relief Camp Khavaisoi Khundrakpam AC ki manung chanba 𝐃𝐄𝐃 mapanda leiba relief camp ta leiba miyoi sing dasu hidak langthak sing yanthoki asigumna IDPD Manipur chapter na atai relief camp sing dasu athuba matamda makhatana free medical camp sing pangthokpaga loinina hidak langthak sing yanthoki gani hari Ningol Club ki nauna thau pugadabi sing khanbagi matangda thaumi singi oiba mifam ama hairok part 3 Champra thong maningda leiba temporary office ta club asigi advisor ningthauzam ngangwina thoramapu oiduna pangthoklaba matungda yetnaba leitana chaliba Jai Lisangani Kunhumdoi Dagi Kuntaruki Tamgi Oina Nauna Thau Pugadabi Thaumi Sing Khankre Khallaba Ningol Club ki Thau Pugadabi Singi Marakta Sophia Kundong Bamna President Naurem Lingzel Vice President Maibam Kunjeshori Secretary General Naurem Sana Thoibi Assistant Secretary Laishram Devita Secretary Publicity Kundongbam Lily Secretary Organization Haikrizam Devika Secretary Library and Documentation Mutum Zesina Secretary Health and Environment Asina Chingba Yauri Loinana December Mapan Thangza Numita Nauna Khalabi Thaumi Sing Wasak Lauragani Aduga Ningol Club ki Hanagi letterhead Amadi Sil Amata Chanara Roy Hainasu Kangalakli Ngarang Churachandpur Medical College ta Tamliba Naha Oriba Amadi Tungi Water
medical mahairoi singidamak chief electoral officer manipur na sentuna nomagi oiba electoral sensitization program ama state academy of training imphal da pangthokre program adugi sarukama oina ECI na piba electoral literacy da quiz competition ama su pangthoki quiz da mai paklaba mahairoi singda t-shirt tupi amade electoral literacy gi handbook sing piduna puning thawaki program adu da medical mahairoi chamarom saruk yake joint CEO as Daulat Khan electoral registration amadi ethical registration ge mathau tabagi matangda sandokna ngangki program adu loshilakpada saruk yakiba Singapore voter oibagi wasak lominake. The details of each one of the candidates from your constituency, you can have access to that. See, when a candidate files a nomination form, इस इलेक्शन में लड़ने जा रहा हूँ, मैं कैंडिडेट बनना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए एक फॉर्म नामांकन पत्र भरना पड़ता है. One has to fill a nomination form, which is in the form of Form 1. That is accompanied by an affidavit. Having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections. Lan Taure Haiduna Chada Taktabadi Yadabana Lomi Singna Low Lokpa Lorabantung Ningtambaru Marang Taba Amadi Hangduna Ladyba Lofum Singda Hangam Hunduna Santok Lena Mipantang Dana Hingnaba Kana Hona Minasi Haina Tinungaidagi and Chandras Mangang Jana Haikre Ngasi newtv ga Akanana Unabagi Thoram Amada Chandras na Hai Mipantang Dana Su Nom Duna Hingnabagi Damak Mioi Kungi Matakda Cluster Semduna How Kibachai Kayadagi Hangamaru Hunduna Potokaya Potokuna Lakli Manipur da hauzik thokliba irang marak asida hingnabagi damak hangduna leiriba lofam singda ningthambaru marang hunduna imung manugi chana thaknabagi mateng oinaba thaurang asi paikhatpani haiki ngasi dagina thaugiba sahi ama ni si ma tungda ngasi kumsi laiba 2023 sida su 23 22 21 hai bisi musa thajar paduna ngasi bongda hangam hulaga aibadi koigi Rabi crop matam aibadi log singro kramatung gi sidaida hangam hanjaraga mayam sigi jamna awala pa kita su thau thumda kitang mating pangna ba thau ko maru si koi panjabani aduga su yamna lebaki chawraba irang sida awa tar ba sidaida kita su mating ngada na koi beneficiary mi kunmu samjaraga koi hangam gi panjabani Nakal Amaromda Central Agricultural University ki Makhada All India Coordinated Research Project on Rapsid Mustard na Sanjana Vishnupur District ki Thinungai amadi Thongzau Rock ki Lokonda hangam thabagi thabak chai sigi oina chathaba haure kumsi di nganna hullabanina soijana mai paklakani ayamba chada marifudara hunba loire nongsina khara thengmani adubu soijana mahi chagani haki National Rabies Control Program ki National Rabies Control Program gi makhada rabies leina dagi ngakthoknaba kari section tharang logani haiba tongan ba pausel yawba poster sing asi Deputy Commissioner Thawal Hantem Subas na release tokre District Administration Thawal amadi District Health Society Thawal anina khutsam naduna sinba ngasigi thoram aduda District Health Society Thawal gi chairman su oriba Thawal District Deputy Commissioner Hantem Subas na Huina Chikpa Amadi Rabies Leina dagi ngakthoknaba pausel iba poster amadi Information Education and Communication IEC materials sing adu district asigi tongan ba hospital singi MO in charge singi khutangda miyamda pausel pinabagi yanthoki ngasigi thoramadda saruk yakibi National Rabies Control Program amasung Integrated Disease Surveillance Program IDSP Thawalgi Nodal Officer Oiribi Dr. K.H. Trustee na hai hausiki matamasida Manipur da hui loibagi masing hengatle masina maram oiraga angang singda huina chikpagi case su masing hengalakle huina chikpagi case ayamba huina machana sikpana ayambani karigumba huina chikpadagi minute 15 gi manungda
soap sizinaduna natraga running water da ningthina samthokadabani loinena manak nakpa hospital da chatuna hidak makhal suna kapthokpiu laibak thibadi tha ahum suraba hui macha sing anti rabies ki vaccine kapagi changdi yamna nemli miyamna hui loirabadi tha ahum gi mamangdagi vaccine kapthokpiu haina makhata na appeal tawki ngasigi thoramadda CMO Thobal Dr. 𝐻𝐾𝐂 𝐍𝐸O Thobal A Anil Kumar CDPO Manikanta su saruyaki Today, I am going to report without a people in the Siaga, Angan CCA, and the Mama CCA, Marima, now a new CCA, Aduka Anganzi, where Rimsa Pukale, Rimsa Pukalaga, Pura, Ganogi, rabies symptoms Mamdo. Adu the Royal Ising Ubayadava, I think Tapayadava, Pain. Haukiba Ningthau Numita Imphal West ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯊꯤ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯨꯝꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤ ꯃꯣꯜꯖꯥꯡ ꯈꯨꯟꯒ ꯅꯛꯅꯕ ꯗꯤ ꯍꯥꯎꯂꯦꯟꯖꯥꯡ ꯈꯨꯟꯗꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯃꯦꯠ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯕꯦꯔꯦꯜ ꯅꯣꯡꯃꯩ 3 ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯃꯦꯠ ꯄꯤꯁꯇꯣꯜ 1 ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯃꯦꯠ ꯃꯣꯔꯇꯔ 2 ꯇꯤꯌꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯁꯦꯜ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ 1 9mm ꯒꯤ ꯃꯔꯨ 2 ꯇꯤꯌꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯁꯦꯜ 3 ꯖꯥꯂꯤ ꯅꯣꯠ ꯂꯨꯄꯥ 1,000 ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯥꯎ 1 ꯐꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 3 ꯑꯃꯁꯨꯡ 5 ꯒꯤ ꯂꯣꯅꯕ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯂꯤꯉꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯑꯥꯎꯠꯄꯣꯁꯠ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯅꯨꯄꯤ 2 ꯌꯥꯎꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯂꯣꯟꯕ 3 ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯐꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯁꯨꯒꯔꯅꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯄꯥꯎꯗꯔ ꯌꯥꯎꯕ ꯁꯣꯞ ꯀꯦꯁ 10 ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟ 3 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯔꯨꯇꯤ ꯖꯤꯞꯁꯤ 1 ꯐꯒꯠꯂꯦ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯁꯨꯒꯔꯅꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯎꯗꯔ ꯑꯗꯨ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ 253 खरा हेन लुमी नेशनल हाईवे 38 अमसुंग नेशनल हाईवे नंबर 2 दा हिंगबदा तंगाई फदना चंगबा पोलम सिंह पुबा गाड़ी 452 अमदी 413 चटनबा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना सिंखी हरी अरोबेदा मरोबा पाव अमुहन बिजरी खुदलाइसु याउदबा मियोय 18 फारगा पुलप तमथिना हातखिबदा MPCC की प्रेसिडेंट 𝐾𝐄 नुंगाइतबा फोंदोक्रे स्टेट अमदी सेंटरना तुमिना लेरिबा करिगिनो हंगले शिवसेना पार्लियामेंट सेशन दा मणिपुर की इशू सिंह पुखतुना खननबा होनगनी हाइना पार्टी असगी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट M तोम्बिना हाइक्रे लेथाव खुंदा मीटई 18 हातखिबगी मायोक्ता मफम कयादा वाकन मिफम फमदुना अवाबा पेंदबा फोंदोक्रे नॉर्थ ईस्ट विंडोना संदोक्सरिबा नुमिदांगी पाव मतंग सिदा लोइजरे मिंग ताबिरिबा सिंगबु अमुका हन्ना चन माइबमना खुरुमजरी।